Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. E whawhelo I atu sa mole atu no pele le fo I vaenga o le fiafi ina ua whasu ma tolu minute te ele tu lai tolu o le whaua wina le nei o le tātou polo kalame tau tua mle unanga tātou Global Kingdom TV ala le manai o le manawa o ngā luenga ia whawhelo I atu si o tātou a inga māloa fua I lau maua le lofa ma le anga le lei o le tātou tāpa o silio o le langi whaiwheo tātou tapa I lungo pe au ngalo le ea. Ia olo manuia I whaangasoloina o 𝚟𝚒𝚘𝚎𝚘 e mai se fo I o le whenga iai so o se lava singa e le ngata I tonu ainga tonu nuu mai kalesia e mai se fo I o ngā luenga o ngā lulu e ai. I ia le tua mo le atu le whaaftaitele ma le whaamano pa ia lau whai ngā luenga le tua ia sa ili e mai se fo I whaasoa le nei vai aso tau tua ma au nā le tua e ala I lana tala le lei. Ia le liu tātou tini tau nuu mai le whai unga le nei vai aso. Au tu mau pēr le wha malolonga le tua I le pa ia le au whai ngā luenga mo la tau whali tua I ia le li. E le whai o ngalo le wha talofa I le tapua inga Samoa mai lava I o nao se ia pa I o nei u I so se maota ma so se lawa o lo tau whano no manu mo tau te talo leo leo ia wase manui o Samoa mo ata e au whawhelo I atu o wholo whatu o mapaanga tātou Global Kingdom TV ni lewa ainga le fiafi wha manui a tele le tua I lo mafuta mai nisi o tātou ainga lewanga I atu I lunga o le ala ia wafo I le manava o ngā luenga ia wha manui a tele le tua tautua nalo saunga le mo tautua nā tu la fono I lungo le ala e mais foi ia o le anga ia tu I maota malawa ia fai le mulo sao lo fatali mai mami man fanau fai le mulo sao lo fai fatali mai daddy man fanau
Ia tātou foi le whanau, vave le fale, o lo whaatali mai ni o tātou mātua. Ia whaamanuia te lele atua le tali watu i maota malawa. Ia ua nganga foi whaiva, ma ngā luenga o le nei aso, mā lo ngā lului. Mā lo whai o le whaiva, mā lo tautua, mā lo au auna, mā lo le oli le li. Po lau ngā luenga, po lau wā onga, po totono le mā lo, po totono le nuu ma le itu mā lo. A oli a le atali i ma le awhawhine o le atua i le atua. E whai mea uma o le au nanga i le atua, e te le o wa ail tangata a o le atua o lo e au auna ai male oli. Amen. Ia o le wha malo, ia i nai whanau fo i leo wa uma fo i neva yaso e maiseo i lātou e usu i lea tai au i ngā ruenga. Ia vi ia le li, malo le wha malosi, malo le taua tai, malo fo i le pale le neva yaso i ia le li, whaaftai atu i tātou ainga, maise fo i le au te talo ma le au tāpuai, o lo lātou tāpua ia whaiva, o whanau, o ainga, o nuu, ia o lo lātou tui le tāpua inga, ala i te talo ma le ana pongi, wawa yatu i le tua, ia wase manuia o ainga. Ia vi ia le li ma lo whaaftai atu ho i tātou ainga leua, pale pa au mai lungo le tātou live stream, i lungo le YouTube, Facebook, website ma le tātou app. Ia whaafeilo i atu ma lo la wale ono sai, e le whaingofia le usu, e le whaingofia le ala pō, e le whaingofia foi le tuli tamoe o le taimi, ia wale tau singa o le ainga e ala i ngā ruenga o lo ngā lulu. Ei whatalo whatoa i le vaenga o le fiafi, ia i le pale mai o le sunga i le li ia o ia junior, 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘, ia ma le tātou au onanga a le Victory Shout for Jesus Ministry, ia i manaraua mano le soifua manuia i le sunga le au malo fo i le au auna, malo le tautua, la tu spaia le smea wha lea o ngalo tau ti ngai le li, malo le wha malosi. Whawhila e tua i whatua, po le tofine i le li i le malu a lesi wa tau sili. Ea astasi fo i o sui o le tātou nanga, ia o lo whaima host fo i o le tātou porkalame o le wha atua i o lai, ma le tātou ainga mai kiona, all the way from Napier, malo, alo fati a Sam, ma le atali a Jaira, malo fo i le wha malosi ngā runga, ia whaaftai te le lava le tatalo mai, whaaftai te le lava le tapu ai mai, ia o lo manuia si o tātou ainga e kalisia i lunga i aukilang nei, o na o la o tau tatalo, nisi o tātou ainga o le maua, i le vaeng le vaenga o le fiafi, ia o lo o sila mai le atua ia te oi. O le whamanu yanga fo o nei weekend, au tātou ta ape, ma tātou anga ia tufo i tā penanga le leva yaso, ia iai leanga le lei o le tua i o whaiva alofi a au, so se mea ua wala awina i tātou e le tua i totono o lona tovine, totono a inga, totono o le nuu, totono o le malo, o whea lava, ia vea le leila o lau man lea vanoa, e wha manuia tua i le weekend, ia iate o tau uma lava le tino ke riso le au ia ma lau whaatua tua. Ai awane ngalo, o lo tātou wou ma le tanga vai o le malo le tua. Ameni. O le tanga vai o le malo le tua. O lo tātou whaangia ngia i lunga le fua o le malo le tua. Ameni. O le malo e launga tasia o mai lava. So o se e kale sia. So o se whaala potonga. So o se tali tonunga. Ameni. E lalo o le tanga vai o le fua o le malo le tua. Whaamanuia tele le atua i outou whaiva, fola le tala le lei, i outou whaiva i totono a inga manuu mai kale sia, i le anga le lei o le tua. Awane ngalo, sisi pe i lunga le lao le ami o tono o le tua, e ala i lana upu, moli mau, fola. Amene. O mea tātou te whaia, o lo tātou whaia ai le whina ngano le tua, po to tono le whale mai, to tono le aio mauta ngase, a aio whale pui o whale a onga o ngā luenga, o lau mission field na, e te tā lai ai, tala noa ai le leo Yesu,
whaailoa ai le matautia o le atua le wasuia o e malovainga. Ameni, wa le whaamanatu le apostolo Peteru le lafu mamoia le atua. Awane ngalo ia te outou le kalesia Yesu, a ua lata mai le ngata anga o mea umalava. Pea on tātou whaasoa le neva yaso a watu le si yaso, le tātou whaamanatu mai le upua le atua, o lo o sau pea le toa sao le atua. O le aso pongi sa. O le aso e le lingi mai ai le toa sao le tua. O le aso e sola le lava lava ai le toa. Amene. Ia whawhelo ai atu le usa au auna ia J. Jimmy Brown Miliamu, whakatail mafuta mai, manuia fo le neva aso J. Alofa atu. Le whaltua ia nu wao, whakatail mafuta mai, teino le lamua. Ia ele ngata fo ilea, teino le mtamtangi, le whaltua po le tina ia emitawete, ma lo le ngalu lue, ma lo le au auna, alofa atu ia pasta, ia ma le pale mai foi o le teine moli o le awa anatongia mai Amerika Samoa, ia alofa te le atu seo tatou ainga. Ioi, ia leanga le lei o le tua, le ta ape o lana whanau, lea tovine ma lea tovine, kei loa wha maoni le wala aua le tua o wala awina ai tatou. We are serving God in all denominations, churches, amen, communities, families. That is your mission field. O ngā ngai ke tālai ai, moli mau ai, amen. Whaai loa ai le matautia o le tua. Ia o tātou lea, o tātou o le ekalesia. O le ekalesia e le eiso na pona, e le eiso na manuminomi, e le eiso na ila. O le ekalesia e mama, o le ekalesia e paia. Ameni, vi ia le tua. Awane ngalo, sisi lunga lea, le fua po le tanga vai o le malo le tua. Simpo ia le misiona Yesu po langa launga. Na salamo ia o tou, a wawa lata mai le malo le tua. Ameni. O le malo lo i tonu ia te oe, o le malo lo i tonu ia te i tātou. O le malo e matautia ana pulenga. Ameni. Le mana ma le pule wa mai le tua ia te i tātou. Tātou te soli ai ngata ma akarawa. Ma tātou manu malo ina ai a nganga mo le tua malona fina ngalo. E leo le pule soli ai le stangata. E leo le pule te fia pule ai le stangata. E leo le pule te fia pule ai le si o uso au auna. A o le pule ma le mana wa au mai le tua. Tātou te manu malo ai tofu tofonga. Whawhita auli o puapua ngā o mea e sau le fili e whawsangai a wata tau te leo tau matangata a o li sili ma whai pule ma lii o le vani monimo ma mea leanga Aleluia. A ua lata mai le ngata anga o mea lava ia whaauta i tātou ia mataala i tātou i lea mea male tatalu. Amene. Ona na vavala lata le mafutanga le tangata malona tama, malona atua, malona tama o ile langi. Hallelujah. Ele aise mea e tūlafo ina i tātou e le atua. Amen. E manatua e le atua o ilo fali. E manatua e le atua o ilo ngaluenga. E manatua e le atua o ito tonu o le kampanil na te iai. E manatua e le atua o ito tonu o laua onga. E manatua e le atua o ilungo le ala. So se whawa ai, ma so se ai, so se mga ala, so se ainga e te tui e te moli mau ta la il fina ngalo le tua. E manatua o e le tua. Pe a whai e te manatua le tua i lo fale. Amene. Vi ia leli. Whapeo na tinga ina o ke riso. Mai le tala tuspa ia. Ua tinga ina ke riso i le tino, ia whai ai ma upenga ia te o tau fo i lea lava loto. A wao le ua tinga i le tino, ua tuu e ia le anga sala. Ina ia le te usi stai o ia i tu ina nau o tangata. I ona tau sanga ua te toi le tino. A ia usi tai le fina ngalo le atua. Amene. Bi ia le ali. E selfa maoni o le upo le atua mo i tātou. Ele ngata o se whamanu yanga fo i mo tātou ta ape atu nei weekend
whaiwina o whaiva mga luenga sa tātou ngā lulue mai ai. But we must suffer. I ta tau tinga ina i tātou ina ia manuia le sia nganga le tangi mai se oli. Tau na tinga ina i tātou ina ia manuia le sia nganga le la pa ua toa le whawhanonga. Whaapeo na tinga ina o ke riso i le tino o le sui o i tātou. Ia whai ai ma penga ia te i tātou le alava loto, le loto ai, le loto Yesu ke riso. Ele i fo'i ai puapua ngā, ele i fo'i ai whaingata, ele i fo'i ai i le wheanu o le sasa ma le tā, ele i fo'i ai i mea leanga tangata na whai a te ia, ai na sau lava ina ia whaatau nuu le fina ngalo lona tama, o lona loto le nā. Amene. E ui la wa tinga ina o ia le tino, e whai masui o i tātou. Amene. E whape nā le ngā luenga o le tala le lei o tātou ngā lulue ai. Ia tātou tinga ina ia manuia se nganga, whaolaina se nganga. Vi ia le li, ina ia le toi usi tai tangata, i tuina nau o le tino. Amene. Ina ia le toi usi tai tangata i le whaapau. Amene. A ia usi tai le fina ngalo o le atua. Whaamanuia le atua ia o le nethiafi. Sa mo le atunu pele o le tātou manai le nā o le manava o ngā luenga. Hallelujah. Fia lava se mea tātou te a ngai ai mo tātou au nai le atua malona fina ngalo. Mauti noa a ua lata mai le ngata anga o mea umalava o lea ia tātou whau tautai ma ia tātou mata ala i lea mea male tatalo ai whai mai le tala tuspa ia mua i mea uma ona maua e o tau o lea lofa nau o le tasi ai sea leanga o lea lofa e ufi ai mea uma o lea lofa e ufi ai anga sala i tele. Amene o lea lofa e lautua lea i mea uma. Lea lofa o lea tua i ona tangata. Amene. Whaftai atu i le to ina ia soalo sunga le lia o au. Ia whaftai tele. Whamanuia fo i le tua ne weekend. O le tātou manai na o le manava o ngā luenga. Sisi lunga le tanga vai o le malo le tua. I lo tātou whātua mo lo tātou talitonu. Ameni. A wāua tinga ina ke riso le sui o i tātou. O lea ina ia tātou maua i le ola. Whapena le loto o au nā le tua. O le au whai ngā luenga. Ia whai tātou ma sui o ke riso ina ia tātou maua le lava loto. Le loto ai. Le loto Yesu ke riso. Na ia saua i se awala maua lalo. Na ia le manatu ai o se mea whaoa, le avea o ia ma le atua. Amene, aua whai o ia mapolonga, ina ia whaea ina i tāua. Whai o ia mapolonga, ina ia le toi masi asi i tāua. Whai o ia mapolonga, ina ia avea i tātou ma whanau a le atua. Amen. Ia leanga le lei o le tua i 𝚟𝚑𝚑𝚘𝚑 whaau le ne fiafi. Ia o le whaamanuianga mai le manai o le manava o ngā luenga, tātou ainga, i so stafa, le tū ma le tafa o so le kelope o loo whapenao na mafuta mai ai. Iai leanga le lei o le tua i so tātou ainga, tā le tū le lima, o tātou taulanga fiafi, a wina atu songa le whaafengainga ia whiua lesi. O le tāle nao le tū le wha i iau te o roa nei. Wha manuia te le tua. La fo se upu le ase tala o le auaunanga i le neiva yaso wa le tauta mali i lau whaafonga. Sa moa le atunu pele. E matua atu i lau titi whaitama le tautua ma le auaunanga. A lau polo kalame. O lau TV wha sala lau. A wale lufi ina o le afionga le tua mo i tātou. Manu te leina te ute mawhaivo le nei aso. Ona o suafa o Yesu. Amene ma amene.
Amigo